Minisita w'Ubuhinzi Oburisa hamwe n'Obujubi kandi utwirari chairman w'ekibina kya NRM wa district ya Kamwenge Frank Tumwebaze atori n'ogundi Murundi okujwekera ekibina kya NRM bw'enchuro endiijo. Okukwataho mu kyayo okutorana abebezi b'ekibina NRM etaha ky'ekibina kine discipline kokwe buri mwataho mu nomanya candidate wawe ndakubasima mwena abanterera karuru kenji munonga mwe bari niterengaro ne basima mwampereza karuru bitano nshanju na 2 mugenzi wanyu wanyetsimbireho yeyo buri 11 nimbasima munonga mwabare. Minisita rukugamba n'abanyamakuru ayorekere byayorekerire gukora okongera habyakoze urwo mu district egi. Mwenge ngo kubagira ngo agetereine rugatifufa kandi abebaganise bagwa Kamwenge ga chairman wanyu wa movement kandi ka minister wa hato mu district torumu tindikeza kwebaganisa kandi mbaraganisa ngo murimo bwo kujajaza amakuru na no kongera kunywanisiriza ekibina niza gukora namani mbasima tina garukiro Omu district ya Lyantonde Deborah Rwabogo asingira akaruru ka chairman wa NRM awa district ya Lyantonde. A particular special organ katugeza youth mbasubira okukwata register n'ensoma youth batano okuva mu ggombolola ya Lyantonde rural n'ensoma batano okuva mu ggombolola ya Lyantonde town council wa NRM tinguza kugikora nyenka hariho bagenzi banje barondwa aha mitendera yona abarabo mu karura kakagumire mwebare kabuhanguzi kandi mbagambira ngo niza gukora nimwe ubundi bururu butirwe harimo akimenyeto akaba kirinju akabarema akabangazirwa naho hamwe n'abakazi. Cyenyizo basubiza bavuka banange nze sigenda kubavamu ngenda kukola nnyo nga namwe munkwatideko manyi tugenda kuteka Lyantonde ku ntiko itwenka Lyantonde na kaburo kutwariza hamwe turiyo tugendo misho akaruru kagenda kurungi noreba icyo kugira ngo kagenda kurungi habaho abababara anapozi so hariho ebifo ningasi emyanya ibabetse imbereho etagera competition. Twazumira Mitoma akaruru ko bwa chairman wa NRM amuri Mitoma kashazibwemo bwa nyuma y'ubwimukero kubarakaho tumwe kwa Moses obira isimbere na Wilberforce byaboneka ahakanise birugiro mu karuru. Onka ebyakateganisa abo mwami tumwe kwa mwami Moses babaye simbere n'umwami Wilba yatungo bururu bisatwana na mwenda kandi umwami Wilba yatungo bururu 297 so umwami Moses yabasingire onka batamu ruvuyo echarekera na n'oburundo bururu butabasa kutero obwebembezi bwa NRM umuri Mitoma nibwo bintu businga yo kureta kavuyo muri Mitoma erizoba bwacyoreka abanyamitoma kiriyare abantu delegates bakwingana bishatu 5 na mwenda banzo mu mugongo twasingiso bururu 52 tukusingiso mu tature na ibembera NRM muri Mitoma kubamara kusinga bandangirira ya leta kavuyo ya leta mihiri yona nemiyayi yagihe mu town yija kucankara nyakaru Gwanyuma y'enduno rwari kushekera district abishorekare byabashobire no Dr. Tango Doya tahire mu kurangira karuraka kunga nawe mucereza mani yakashazamu As the chair of Electoral Commission, I have listened to both candidates. There could have been problems here and there, but they are not insurmountable. It was just simply because they didn't agree on the end process. Now, that is what the Commission is reviewing.
at what stage can we fail to have an election? Gasha kwa Anthony Twine, Sunday William hamwe na Ben Muhozi.